Assalamu alейкум элим, бул сенин кулундарың биз. Сөздөргө мани берип, акыйкат жолуңду түз. Assalamu alейкум жерим, кандайсың абалың сенин? Көңүл буруп карагым бери, заман бап жашоо келди. Келечек жаштын колунда, акыйкат ыйман жолунда. Кечпестен сен жолун тап, адашат деген ар бир зат. Кармакка учурду сактап, ат энеңди барында баркта. Ат эне бул ыйык заттар, алгыла достор жатта. Ezildi köktü yıldızdır. Kırk acayip köz taldırgan nesi çındıktır. Allah tuğda atsa işi bir kitaptağın. Hey men oğlumun şammal jire bösken kırgızdın. Allah tuğda atsa işi bir kitaptağın. Hey men oğlumun şammal jire bösken kırgızdın. Saymıktan da maktana